Medafo video a wo betie me pese utie abrantie kasa kakra bi na o kasa kakra metwa so na me so makasa de atoa so na mo hwa abrantie yoto we ye na Yakubu oni Kofi Adoma wanwani na ye adwuma me ma watie ne nsam na kakra na ma post ne kasa na de me wo bia no me de atoa so one na se mo ba abontia o ma boy se wo no ho emma me ye video we video is na say you try to defend me or better say delete it pen one sem Kofi Adoma you be a who on in chain and I say ubena you know the real definition of Kofi Adoma on pen one sem ocean crofo dia dinner term crofo sem market from 2018 crofo be bread dinner term never come bia ho pan nti we are me yes a video we about this Kofi Adoma issue and the Mrs. Adoma issue we are me ye craro we are me do me for because I can't delete it. Kofi Adoma will tell me to delete this video, but trust me, this one we are not going to tolerate it. We can't delete it, obey your image. Because you have customer. I think say to be a headliner on say story and if I don't read this story no. Say audio so nipa unti audio no and I say video so nipa no hwe video no onye headline na we on that start the judgment Yakubu o point ba ko ne ho wo no papa Kofi Adoma ne nyina na mo point no no mo na mo hwe sa ne yama na mo fa na mo de viewers kronkron na bi ka bisa Kofi Adoma sa de afia so asne ga kan ye no this audio be on Instagram you see one lady you know about the great the Instagram page lady bia ye audio ese Kofi Adoma se mo kan o Angela Femina wo twantro hey madam o ka se Kofi Adoma twantro no sansem na o kan the same thing na Kofi Adoma be kan nso be na Kofi Adoma sha Mrs. Adoma ansa na e that to tamati ni Mrs. Adoma buto musika because o person life is smooth e ma Kofi Mrs. Adoma na come at say gold Only the papa, as our father papa come and into or person of Bonipa. She has helped the woman now. Baba Bontin, I be release audio. Say, Kofi Adoma, she no know why basta near you. Hey, move a brave our Rima. There a lot of stuff in our Rima. I wouldn't the solution, yeah. Nanipani bro, our Rima on your day. Obabena, Unu issue. Ube took a call, Angel FM. This issue. I don't want to talk about it, but I think I have to say it. I'll drive you call Angel FM. See, Redo, nearby, you see, it was so strange. Now, Angel FM newsroom, me can't block it, break off in the car. So, I was saying, me can't, maybe quite. Let me rewind it. I was saying, quite. Now, that could be the key. And so, I say, I'm not my friend. Hey, Yakubu, me ma okasa na mabium. Ghana for. Mo hu sa brante yoto we. Ye pedi power gu Kofi Adoma ni masepa ya brante yoto afa na Yakubu no. Yakubu wunnim nyansa. Nyansa pa se wunnim bi ba kokora wo wadwene mu. Wo ye jimifo papa. Wo ye jimifo. He ema mienu Kofi Adoma afa omo no. Miracle ene sa vehicle se girl na one na wo no. Sa wo ye nyansafo a enka wo master akora tu panyini tu akorafo. Ensem bebre no waka no wo sa video ya wo ye yemu. Se Kofi Adoma miracle ni yisika ede ko han dan ede ma ababa wane nenema na oba ono ne be mate no se miracle ni be gina ono waka ni sika kra de ama Kofi Adoma na se oba ne sebe o ti chamber hall na yakwa han flat amana on kan kire Kofi Adoma se se sika na woni nkwa na asama Kofi Adoma ka kire ne yire no wona bia wo ka ne sa se miracle ni discama Kofi Adoma baby mama no wa hu say du baby wo ka wo pese wo ka say Kofi Adoma yere epanyini efiso no ne tere no ni say wo master yere hwe asemba abonte na wo ka bi atese de wo ka no wa hu say afia so asnega o di Kofi Adoma tem because na semba ye no won sama wo ka ya ho asem ne meka wo Yakubu won sam ho asem wo ya kramoni abrante suanyansa benim sedina da so no say enkramodi di anka me ninsa wo nim say muslim so yetin ware mienu me yesa kosi nan enti Kofi Adoma afa saa mai so di kanfa wei one na ntena abefa wei awareja yetimba ba wo se sensamfo ne nkwasasama wote wa wo ka no Kofi Adoma wo nyansa obehu se wo nsama wo ka no
Eya nkwasasam kra no woka. Enya nsampa no woka afa Kofi Adoma ho no. Se obema a oni obate. Na oba bi adika na wokra no. Se oyisika mana. That means a miracle when they decide they say, "Oh ma baba wane ntina Kofi Adoma ho da." Enti oye bibia obeyi abaya na fraware no ho. Hey Yakubu, wo ye bema. Kai hu sa wo abusua de wo maame ne wo ebia wo so be ware wo be wo ma sua nyansa wate na nkwasiasa ne nsama wate na waka no se Kofi Adoma wan delete ade we kura na e wo so yi wadi se de waka no ensama waka nyansa ba kokura anim ababi anim adenti na asamba te se de wo waka Kofi Adoma te Ghana ho amanfo nsama waka no ogope mutie papa no nsamba angel fo nsama betena ho ekeka aye hwe nsama betena ho keka aye Onabo Canada Japan last minute one to so copper tracy chow. Ghana na semba hwani pemutie. Ababa wana wote ho say e miracle be a star mano e star e akotom we ya aboa wate suanyansa ensama woka ababi anim na ya nim se wo be address bibi say empo oba no kura ne be ma ne te no na bi kura ho kire bi wom a oba no mo na decide say Kofi Adoma ntimu hwe no na oba ono ne be ma te no oba bi de anya ni scanner oba tete de ama ni kuna enka onkasa ma onfa sika na mafie enu na me pese memhu se wo no wabisa wo master ne se sa sika no kura na ebi America no de kɔ no o ma ne yire ne hu ne nti a o de ba o ma ne yire ne hu adanti ne wiase we ya da hɔ no se mo wefo nsa mo nhwɛ mo nsa wo wi aboafo nsa no wahwɛ wo nsa senti se Kofi Adoma baby mama na wo kana wa yire hu a wo ka se poison Kofi Adoma ye hu no te sa homa Kofi Adoma yantin se be food poison be koye operation ne yire owura obi ne kunu asema be dada nim no okoye adwuma wo bo so be so wotu akaja nkwase akeka no wate suanyansa because o hunse wa wo video bia ne Kofi Adoma ma wa diriti otona sedwe ne ho o hunse nkwase asem ne de wo ye no we Kofi Adoma hu e so o ma diriti because nkwase asem ne wa keka no obi ne yire te o ne na wo ma no na wo betena bontu aka wo dadaada na Kofi Adoma na yira ne dia drogu aduani no wagya aware na o master no no o kasa no wudi nse o ba wo Germany ha o master na ni on kan ya Kofi Adoma me de da bia meka wasam me sem freedom ahinkro me freedom ahinkro but won sam phone na wote ho na wo keka ne Kofi enka obi amfa wo hu eye ene ya wo no do ho wa 20 wafa ma 20 no hu se we ne beboa wa Kofi ya kra ye mai no uti hu be ma bi se we de me ma mafa be kra we ne beboa me na eno nya de a wo betena ho ayete se ma na wafa be ne ba wo no mo so aburetirefo ma na mo agim na mo gugu aburetire ha no se ya di mu firi Ghana ba ye obi ani ho ane baba wo na aburetire aboka kofa sa so ko radio presenter fo be ba kuro ha ne ba be fa ho ne be ne mo awo ne ba sasa be ma ni gu aburetire be ma ni gu aburetire e ma ya jimi fo nkrasefo na mote aburetire ha mo de emema na be ye sa radio presenters ne be ba ne mo de be na ne ba wo no samo ho ani ngwase Kofi Adoma gu he wa wo ni Kofi Adoma wo biara a o tie aburetire su tie ase na su na agu ani mase hwede ye onya adaje ne tena dan mu Ghana kora no hwensama aka hwensama Kofi Adoma aka na mo tie aburetire ha ni jimi Kofi Adoma wei ebedura aburetire ha se ya ne kire se enyo oba landing e Germany o America o na chese ni Kofi Adoma se die eya wo se ewo eso sade akoye kasa miracle akoma you god bi ante na urade Kofi Adoma hwinhwima de ye be kosoro wate hwinhwima de ye kosoro enti afiri na rekọ ne se wan kasa wo Yakubu ya wote wei we obi asem ba ne bempam ntie de dikantu Kofi Adoma fo me afia so asenega me mfa no ho na mo nsa fu Kofi Adoma de afia so asenega wo manga na mu abroka 24/7 na Kofi Adoma baby obekọ bia no na mo atwe camera di nachi camera samudio video kansam adan eye viewers na niam amope na ne de ba ye na amanfo ka wo betra be kan kwase asema ma oba one na wo ma no wa be ke kansam a wo pese oba no kra food poison de wo be ka nyame ni betua wo ka bebo wutiri so se wa friend madam da wa respect sa oba ne da na wa betra wo se se mo kansam a ka na be ye no me ya da wa brabo so ama wo e be ye no me Kofi Adoma na yire na oda ya na wugina wo woni mu nsama o ka kire no na na wa be ye Mrs Miracle no so na wa braba papa bi a obo na onjimu ya na so betiti ni fi a enkasa nkwase ade we no enkonfa ni sika nye seb di agene na woni tim
na mean say obe ha oba na brabo enu ntini notice kama na atima ha ne dane nyina de ama no na mo amudi Kofi Adoma chi no mo begye mo akatua wanwan mo begye mo akatua wanwan mo begye mo akatua wanwan e ma basi abadane mema a wo yonko ba media menka se oja ne yira na oja obo ne ti akofa miracle bankwa se na mo keka wo mu no ate se de miracle ne de ne so e de waye wo wiase one ne pe na lo ofa be ma na one de ono be ma be ma brabo akosmut a wo ye nyame ono ne bo Kofi Adoma na Kofi Adoma de o ma me na beti breku wo no ono ba na ono ne wu Kofi Adoma na wadi temu ana wadi tete abrabo life yiye di ama no odafo wo saka video ya sande fama wu nua no ntie bi abema ya friend say Yakubu wonimu nyansa Kofi Adoma eno na meka Yakubu we wa expose uche obi a wajibu krasin obi a wo kan wasem no eya wo se wo no wo be kan sempa fa Kofi Adoma ho de wo kan ama obi a hu Kofi Adoma abrabo ne suban kasa miracle ne de sikanti no odinati na ono so na wie ye beba meda se mama ka kire ni che me ni Berlin Kofi Adoma media da bia me kan wasem se media kan ninsem ni abunu ni no na wo life bi wo ho a Kofi hwe na sesa enye wo life bi wo ho a hwe na sesa enye wo fa ne se bibia gra ne mo de ete ho ne mo aye de mo pa bia no me nua sande fa mo obi wate na wo Yakubu we de beto no enya mai wo ba wo ye be ma wo be ware wo be wo so saa na obi so de be yo be ma bi so be ma oba bi abedu sa adwuma ne bi na wo hu ade a wo api ne ho